lungdam na la siang tho ma ko len sagi aneu khat pan ge som lili pan som lenga som ni le khat pan som ni le thum chang tu in pharise te le la siang tho siam te por khat Jerusalem pan in Jesu kim ko da hong ki kai khomu a anung zui te kim khat in khusil lo in an ane ku amu hi bang hangyam chi le pharise te le ju mi te khem pe in pu pa te ngei na te akip len na un angei na bang in khusil ma salo in anne lo hi amau te sumbuk pan in hong cha u chang in zong kisil ma salo in anne lo hi tua chang in hai te tuiwat bel te le nyang bel te sop sang na a kipan tang la ngei na adang tampi te zong atang hi tua hi manin pharise te le lai sang tho siam te in bang hang in nanung zui te in pu pa te ngei na zui lo in khut nin to anne a hi u hiam chi in adong hi Yesu in amau te kyanga Isaiah in mi hoi akinei khem no te thu lai sang tho a tel takin hi bang in na gen khol zo hi mi te in amu ko to ke hong pa to yu a hi zong in alung tangu ke to akigam la hi among na in ke hong bia mi hing bol tom zui ding thu te na zung pi te bang in a hilu hi chi in ki gel hi no te in pasien thu piak te nu sia in mi hing te bol tom ngi na te na len chi bu hi a chi hi to khi chang in Jesu in mi hon pi te ama kyanga sam ki ka amau te kyanga no te khem pe in ka thu gen ngayun la telun apolampan mi hing sunga lut in mi anin sak the bang ma lo ahi zong in mi hing sung pan apu so khia te in mi anin sak hi bahang yam chi le asung lam mi hing lung tang pan in a hoi lo ngai sun na ngak tang wal mo na guk tan na mi than na nu me le pasal mo na hoi ham na mu da na zo tan na thang tan na en na gen sen na ki phat sang na le hai tan na te apu swak khia hi gilo na te khem peu asung lam pa na hong pu swak khia hi mi hing anin saku hi a chi hi in to pa lungdam na lai sang thua hi Christu to pa na tunga phan na ta hen